lang bahamen ka arpok na trek ubunan maju senam arjar arpuwe uwe na pedang kilum volcano ubadan hapok kateka Guatemala akabaha hapok kateka daw ba South America ula Bthei akapor mensengi padang ne pila banyi ba kateka ding lava kalawan to hapok kateka jaka badan gini briew bad gini briew kila yoring kan ka video hakba kila i ba kateka lava lan kateka umding ulum volcano kalawan to hapok kateka jaka kabalayan maka cakasa jangki briew Oleh turu ba hadu mentamane amdan kinu ki beri ke bela mensau jor ba amdan ru ki bela yap nak ne ka jing Bthei jo ne lum volcano ban nak jing tu jong ne ka lava syakite ki shnong ki thau ha pa ka te Guatemala. Viendo aquí la lava, como te digo, es impresionante la actividad del volcán y no se detiene, o sea, no se detiene, cada vez avanza más la lava, se va llevando, se va llevando y da un poco de nostalgia ver cómo la plantación de café, de plantilla, no poder hacer